Number 2 Corinth 5:19 iko long 21. Nir mashi osni savenda karem. Abui wasilaka Christ nurmba shirik mi andokor hari nombo orok. Manir ornga utarik ninandari oso osmu mendek nara. Uhu os kaba orini undari ormu yokor mbera. Uhu niri normba shindak mashi orini mustavendua. Unak wablelena orhi mendek sinanak maol ornga utarik nanda ondo chiblilik man. Undo sik Christ nirinor kamashihindak ori farni sihi mashi orini mustavendua. Mashi osni savenda oso awi wasilaka jirin kwambukor sawe baha osor sahawa hom ni savenda nir. Mashi osni savenda oso Christ hi mashi sira. Awi wasilaka hi utarik nanda nombo chihalaha ornga chip wabimbi chihichilika. Karem ni savenda nir. Christ kaban undari amburi. Hako awi wasilaka nirinor chibinakurik kaban nihi amber Christikor halashirik orkisha abisha ni farniyik miandok hariri. Eramur urinombo orok ornga masamtenjek ninaha awi wasilaka hi misokomek ma warnamak nimunandua.